bwanyuma ya district ya Kazo kwezo bwire buringwe kurwana n'endwara yejwa ubwo hati bishobire kimwe bwanyuma y'endwara ya koto kubarukaho mugombora ya buremba abantu 8 bakebirwe kandi kikahamirwa ngo bine endwara egi bwanyuma yo kurya inyama yende yeferire bakwita koto ninge bakwita anthrax kana murundo ogu abantu bagihere umurka agwa haruhangaho umuri bana bakabetera entefire yo kubaga iyo bakwita cyakorwa mukama so ntushaba abantu ngo ibyo cyakorwa mukama ningo kurya enyamisho yeferire tugirijeho abo kubo burwire bukirumu byo muri bana byo muri Kazo byo muri Kiruhura so abantu abo kuba bagire gente bakwatwa burwire hata hundiyo ningambara abantu 8 okuruga ombero 16 byo ku 10 okusesha heza abantu 8 barwire kandi ubu barwire haruho abashikire ahirwaro ya Kazo Health Center ya kana abantu 3 batungo bujanjabi John Baptist Asimwe ayongire yarabura abantu bona okwitantaro kutanika kurya inyama zente zeferire hamwe n'anyamisha zona abo kubabona bakeberwa bakashanga bino burwirovu bakarya inyama ejo kashanga ngo yaza kureba ngo yarya inyama yatakamanya burugo ejagire ki abo kububwirwa anthrax ningo bwa koto kubukweza kwata no banzo girorohere ogira umuriro mwingi ubuhere burugamu ebironda kandi umuriro mwingi omwe ohiramo koraka kufa ntubasha bangu umuntu wakubasa kugira ubonero ngo reporting speed ahirwaro ahwerwe kitobase okumanya ngo ekicweka cyazamo kizibu then government echwe kandi uriyo muvekero wa president mu district ya Kazo captain Yahaya Kakoza yashobora ngo hakiriho kwerekerera bwanyuma yo kureba ngo abantu no bwa hati nabakirye inyama z'enyamisho zeferire ekiri Kazo wano Kazo tuli balunzi twinende nayende zirwara walwato obulwadde obuva mu nte ne bugenda mu atera directly n'obulwadde bwa anthrax olulya ente yafudde anthrax naye anthrax akuyingiramu atosoba musiga muno oba notta n'omulala so tukubiriza abantu tomala galya nte efudde muga musimanyi bakika kyakola mukama Katonda agabudde nedda Katonda tagabula bifu omulingo nigwo gumwe Reverend Samuel Mugisha Katugunda orumukuru w'entebe ya katano yayore kukwerarikira ahabwendware je barikireho kandi yashobora ngo akayire kake barigiro mu ndwara yejwa ya koto nayo yabarukaho ndwara ya koto bwanyuma yo kurwana nejwa mbwene hati kandi hatamuka indwara ya koto umumagombora make agaitu kaburunga n'umumagombora gakwera n'ibanda aho kwibanda hariyo koto kare mwene cyo konka tungiraho mbaze muke nabwo mbaza guterente ezo zirwarize kandi tongera gutera abantu umuranga bareke kuriya ikintu cyo n'icyefereye gasha kwa Sima Naume awa Sky TV ya Genshonga umurkazo. Our people here are still consuming foreign meat.